umusomyi mwiza afata Bibiliya adufashe gusoma. Umuntu usoma neza ikinyarwanda adufashe gusoma rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso igice ca mbere murongo wa 15 agarukire kuri 18. Yongera asome urwandiko Paulo yandikiye abakolosayi igice ca mbere nanone umurongo wa 9 agarukire ku wa 11. Babaye babiri byo byiza kurusha mwagasoma rwandiko rw'Abefeso ubundi urwandiko rw'abakolosayi. Mana ibaho umugisha kudusomera Abefeso igice ca mbere ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18. Nico gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mukamukunda. Nico gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose. Mbashimira Imana urudaca kabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ivyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ivyo azaragabera. Amen. Amen. Naringize ngo usome neza witonze nk'usoma Bibiliya ariko arasoma imvaho. Numvise usa Bibiliya nk'usoma Bibiliya. Gende ku kantu ku kandi buke buke twumve uko havuze. Nico gituma nanje maze kumva yego uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose. Mugakunda n'abera bose. Mbashimira Imana urudaca. Mbashimira Imana ubudaca. Nkabasabira uko nsenze. Ngahitamo kubasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro, ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge kuri ivyo bindi byose ibongereho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu, kugira ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, abone ukuntu ahweza. Mumenye ivyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye ivyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza, ivyo azaragabera. Amen. Amen. Rwandiko rw'abakolosayi Paulo yandikiye abakolosayi kumve naho ko avuga igice ca mbere uhereye ku murongo wa 9 kugarukira ku murongo wa 11. Nico gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twavyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose, yego, bw'umwuka no kumenya kose. Twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka, yego, no kumenya ubwenge bw'umwuka. Twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose, yego, bw'umwuka, yego, no kumenya kose, ngo mumenye neza ivyo Imana ishaka, mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Hanyuma rero mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu mumunezeza muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza, yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Munyikirize tuvuge ngo amen. Yesu nashimwe cyane. Turabaramukije amahoro y'Imana. Turamukanye tugire ngo amahoro y'Imana. Turabaramukije amahoro y'Imana. Amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu. Amahoro ya Kristo aganze mu byanyu. Amahoro ya Kristo aganze mu byo mukora no mu byo mwifuza kugeraho. Imana yo mwijuru ibaho umugisha, Imana yo mwijuru bagirire neza. Turanezerewe muri uno mugoroba mwiza kuba hano. Imana iduhaye kugira aya mahirwe yo kuba hano kugira ngo dushobore kubana mu ijambo ry'Imana. Imana ihe umugisha abavyemeye ko twobana, kozi b'Imana bari no torero tubasabiye umugisha ngo Imana yo mwijuru ibagirire neza. Amen.
nitwa Niyonzima Felix, mba mu gihugu cy'Ubugande, niho nazananye mu nkambi ya Caka, niho tuba, niho dukorera ibikorwa by'Imana. Umukristo mu itorero rya Mahanayimu. Muri iryo torero niho nkorera ibikorwa by'Imana, niho nsengera, niho mbarizwa. Ndondeye n'ubu bajije bakubwira ngo ndi hano kuko barabizi, barazi ko ndi hano. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Ndi umugabo utari mutoyi, yubatse, afite umudamu n'abana 7. Imana ihabwa icyubahiro. No kuvuga ngo Yesu atugiriye neza, jewe n'umudamu wanje. Amen. Mwakiri ntasho rero zabera b'Imana bo mu gihugu cy'Ubugande. Mwakiri ntasho zabo, Imana ibaha umugisha. Mwakire n'intasho z'abayobozi dufatikanije kuyobora itorero iryo nyoboye, kubera ko urabona ko ndi umuntu ngana gutya mfise itorero nyoboye. Itorero nyoboye kandi ndabyizeye ko ndariyoboye neza. Nabo bo bitangira ubuhamya ko ndabayoboye neza. Rero biciye muri Revera Pasteur uyoboye, hari aho ndi bishop, nta wundi muntu uvuga irindi, nije mvuga rikijana. No kuvuga ngo ajyaho kabisa, ari aho nanje ndashika nkagereka akaguru ku kandi, nuko bakemera. Niyo nyene bicitse ngashira ku meza akaguru, nta uvuga ngo ko washize ukuguru ku meza. Rero ririya torero umuyobozi waryo yambwiye ngo nsuhuze abadamu muri no torero. Umugore yitwa Nimbona Janine yambwiye ngo mbasuhuze cyane. Niwe dufatikanije kuyobora ririya shengero, kandi nawe n'umurevera mwiza. Mbonye nshigikiye mu kuyobora ririya shengero, kandi dufatikanije nawe turizeye ko tuzorigeza mu ijuru. Amen. Rero Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Hano nigeze kuhataramira rindi rimwe, none bubaye bugira kabiri ndahataramiye mu minsi itari mike yari haciye. Imana yongeye kumpa amahirwe yo kuhataramira, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Tugiye kuganira muri uno mugoroba twisunze kuri ano majambo twamaze gusoma, yanditswe n'umugabo umwe, ayandikira mu kibanza kimwe, kuko yayanditse ari muri gereza afunzwe. Yandikira abanyefeso yabandikiye afunzwe ari muri gereza, n'abakorosayi nabo nuko yari. Izi nzandiko zose yazanditse ari muri gereza. Yego, no kuvuga ngo rero bamwe yabandikiye afise ukuntu ari ijambo byagiye biza birahurira ko yaravuze ngo maze kumva amakuru yanyu. Ko nk'abakorosayi bo ntiyabanye nabo, ariko abanyefeso bo yarazi amakuru yabo. Maze kumva amakuru yanyu, nkumva uburyo mwizeye umwami wacu Yesu Kristo, nkumva n'ukuntu mukunda abera b'Imana. Nahisemwo kwiha ihitaji yo kubasengera mutabinsabye, kubera ko numvise ko hari ikintu mwakoze cyanejeje umutima wanjye. Numva bikwiriye ko ndabasengera kugira ngo iyo Mana y'umwami wacu Yesu Kristo mwizeye igira ikindi kintu yongera ko kuri ibyo bintu bibiri mukora, kuko mwarizeye Kristo murangije mukagira n'urukundo mukunda abera b'Imana. Nukuvuga ngo habayeho kwizera, habaho no gukora. Gukunda umuntu byo bijanye no gukora, nta gukunda umuntu ku munwa bibaho. Yego, urukundo rw'umunwa ntirubaho, bakubesha. Urukundo nibikogwa. Urukwende icyemeza ko umuntu mukunda nuko hari ikintu akubonamwo cy'inyungu cyari kijanye n'ibyo yifuza cyangwa akeneye, aho akavuga ngo naka ndamukunda. Rero Paulo amaze kumenya, yandikira aba bantu arababwira ngo maze kumva amakuru yanyu. Tuvuge ngo amen.
namenye neza ko mwakiriye umwami wacu Yesu Kristo, menya neza ko mukunda n'abera b'Imana, ngo ariko rero nahisemo kubasengera kugira ngo Imana nye n'amahoro ariyo se umwami wacu Yesu Kristo ngo igire ikindi kintu ibongeraho, ngo ibongereho umwuka w'iki w'ubwenge, ngo ibongereho n'umwuka wo guhishurirwa, ngo bitume muyimenya rwose. Kubera ko kwizera no gukora ntibituma umuntu amenya Imana cyane, ariko iyo wongeyeho ubwenge ukongeraho no guhishurirwa, umwuka wo guhishurirwa niwo ugenda ukinjiza mu mutima w'Imana ukakumenyesha iby'Imana ikeneye ku buzima bwawe muri icyo gihe. Tuvuge ngo amina. Rero ni byiza cyane ko tumenya Imana. Haleluya. Tugiye kuganira nk'umutwe w'ijambo tuvuga ngo itandukaniro riri hagati yo kumenya Imana no kumenya iby'Imana. Hagati yo kumenya Imana no kumenya iby'Imana. Urabizi dukunze kugira confusion ziteye ubwoba, dukunze kwihenda cyane, tukihenda ku bantu dukurikije uko tubabona, dukurikije nuko tubona bigisha mu ishengero. Nk'umuntu nkanje akaza, hari abantu banabizi banabishoboye cyane, banabikora mu buryo bugezweho. Introduction, bakamanuka, ba Petero barabizi, bakamanuka muri development, bakagenda bakaja no muri conclusion, ukumva nta makemwa vraiment yaje, ukabona vraiment ko umuntu ari umuntu abizi abishoboye. Noneho rero twamureba uburyo abikora, tukamureba n'uburyo abivuga, tugahita twibesha ngo ni nako azi Imana, tukavuga ngo kabisa uriya mugabo azi Imana, kubera ukuntu akubita ku maverse biblique, agakubita kuri yarangiza ukavuga uti kabisa uwo muntu azi Imana. Oya. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo haleluya. Hari umuhungu w'umuririmbyi wo muri Tanzania yitwa Boni Mwayitege, nawe yigeze kugira confusion nk'izo. Kaza ngo ariko abantu bakijijwe gute? Ngo araririmba, tanitambuaje kama nimeokoka, tanitambuaje kama na mheshimu Mungu. Ngo Bwana sifiwe, isiwe sababu ya kukuonesha ya kwamba mimi namheshimu Mungu. Arangije ngo aravuga matendo yako, matendo, tazameni matendo. Erega mbabwire, ibi bintu by'Imana byugariye mu kintu kimwe, byugariye mu gukora, byugariye mu kugaragaza ko hari icyo twamenye gitandukanye nuko twari turi mu mivukire yacu no mu mikurire yacu. Usibye wowe gusa kubera wewe wavutse usanga, ariko twebwe twabifatiye hagati. Twafatiye hagati turembye, twararembye, nituri kimwe n'abahungu nyene. Abahungu nyene nigeze gusura abantu mu Bibunda, ndatangara. Sanga abantu nyene kuri injanja bafata utwana tw'uduhinja, twose baturyamika muri kwe mu nguni nijoro. Azamba niko yemwe, ariko aba bantu yemwe abantu bo bimeze neza. Twebwe twabifashe byaratugoye, n'uyu munsi biza bintera n'isoni. Mu bintu bintera ubwoba no guhagarara imbere y'abantu ngiye kubwiriza. Azamba ngo ariko yemwe nanje, ariko Imana, mu bintu Imana bya mbere biteye ubwoba ni Imana kugira amaboko yo guha umuntu kubwiriza nkanje. N'ubwiriza gute? Naho navukiye Pete n'umuryango nakuriyemo. Haleluya. Twongere tuvuge ngo amen. Nicyo gituma bintera ubwoba, nimba hari ikintu cyambere kintera ubwoba, kandi nakuze ndi umugabo utagira ubwoba. Mu basore batagira ubwoba, bakuze batagira ubwoba, mubongera navutsemo, ndi umwe mu bahungu batagira ubwoba. Kugira ubwoba gucya bwa bundi bwa busanzwe gucya, kuko bwa mbere imbaraga z'umubiri nari nzifite zisanzwe pe, zazi nizo kuvuga ngo icyo turi buhure ndigwana ko ni cyane nira ndiruka, nari nzigira nkaba nagira ubwoba,
nagira ubwoba bwo kuba no kubita umuntu mu kabare bisanzwe nkagukubita ukungana nkavuga ngo ndagukubita ejo nzoja kukuburana muri polisi. Nukuvuga ngo sinigeze ngira ubwoba abantu kuntu bari ariko kuva maze kwakira Yesu Nehemiya we nagendanye ubwoba bwa bino bintu nkazavuga ngo ariko mana yashoboye kumara inyota y'inzoga navukiyemwo ukayimara tutagwanye tutavuganye ukayimara igashira ugira imbaraga mu bahungu babongera nkazavuga ngo nabonye Imana itebwo nzangera mu biwacu nkababa kavuga ngo ariko bigenda gute umugabo nkawe ko ashobora kubaho adashobora kunywa ku nzoga. Baza umugabo yabakuriyemo abarundi oya si kimwe n'abahungu b'umurenge ko nyina nawe murenge basigaye bazinyubatirisha ariko twebweho nabwiye abantu kare sinzi abantu twaganiriye ndababwira ngo ikintu cyambere kibi kibaho mu buzima no gukorera ikintu muri forode. Guforoda ni bibi kubera iki iyo uri umuforoderi abantu ntibamenye ukuntu bagutakambira ngo bakuririre, ariko iyo utari umuforoderi abantu bazamenya ngo yaratoromye yaragiye none muze duhudumiye turebe ko yogaruka. Ariko abaforoderi bazaba baraforoda bagaforoda abantu kugira bazokumenya uri umuforoderi uba waramaze ibintu waraciye ibintu. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo haleluya. Kandi ikibazo cy'abaforoderi baza bavuga ibintu badashobora gukora, akavuga imbaraga za Yesu zikiza, imbaraga za Yesu zibohora kandi we zitarigeze zimubohora. Kavuga ngo Yesu akiza ubusambanyi kandi agisambana. Ese wumva bimeze bite? Umva yarimenye Yesu ngo ari kumwe umwuka w'ubwenge niyamara kubazamo ngo ijambo rya mbere. Reka dusome, hari umuhungu witwa Yakobo yabyanditse neza. Yakobo petit frère wa Yesu. Birashoboka se umuntu akavuga ngo uri sheri bwagera wagera mu rugo akagukubita yavuze ngo sheri wanje wabwiye wa mugore wawe ngo sheri wagera mu rugo ngo mwikokora ariko iryo soko mani iryo soko pete we sheri shushu handi hano ku gatuti bava ngo nzobana nawe iteka n'iteka nuko ndagukunda wakaze warangiza bwaca mu gitondo ngo igipupuri ngo yagonzwe na moto kumbe wamugonze umutwe. Ariko yemwe mana mwana ako gakiza ntabwo aragakiza murashaka oya mushatse muzokabemwo ariko siko mwisoko rimwe ntiyashobora kuva mwisoko amazi arura na yasosa ntibishoboka. Yakobo rero avuga kuri buno bwenge ubwenge buva mu ijuru Paulo yari karasabira abantu. Usomye mu gice cya gatatu wa muhungu asoma adusomere neza igice cya gatatu cya Yakobo uhereye ku murongo wa gatatu wumva ukuntu bavuga. Avuga gute? Dore dushira ivyuma byo kuyobora amafarashi. Oya. Gatatu hera kuri 13. Ninde muri mwe w'umunyabwenge? Yego. Kandi w'umuhanga. Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Niyerekanishe ingeso nziza. Niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. Uwo rero w'umunyabwenge kandi w'umuhanga icyo tumusabye niyerekanishe ingeso nziza imirimo yiwe. Afite ubugwaneza n'ubwenge. Umva afite iki? Ubugwaneza n'ubwenge. Yego komeza. Ariko niba muhorana amakimbirane, ariko nimba muri mwebwe muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya mu mitima yanyu no mu miryango yanyu, ntimukavyiratane ngo mubeshere ukuri, ubwo ntabwo ari ukuri ndakurahiye. Yego bene ubwo bwenge
bene ubwo bwenge sibwo bwenge bugira iki bumanuka buvuye mu ijuru sibwo bumanuka buvuye mu ijuru ahubwo n'ubwisi ahubwo ubwo n'ubwisi nubwo inyamaswa nyabantu ndabona usa n'utinya kwasoma nubwo inyamaswa abantu ndetse nubwo abadayimoni ndetse ubwo bwenge nubwo abadayimoni kuko aho amakimbirane n'intonganya biri umve bete ahari amakimbirane hakaba n'intonganya haba hagaragaza ubwenge bw'abadayimoni ariho no kuvurugana kuri ari no kugira iki kuvurungana kuri kuvurugana abana kuvurungana gwazanganye n'umuntu ariko abantu bazagira kuvurungana ariko yemwe muri Kristo habamwe kuvurungana muri Kristo habamwe ubugwaneza muri Kristo Yesu habamwe amahoro muri Kristo Yesu habamwe urukundo muri Kristo Yesu habamwe imbabazi muri Kristo Yesu habamwe kugira neza muri Kristo Yesu habamwe ineza yiteka ryose muri Kristo Yesu harimo umunezero kuba tigeze bagira umunezero nta muvurungano uba muri Kristo Yesu no gukora ibibi yego byose ariko ubwenge buva mu ijuru umvira oya umvira ubwenge buva mu ijuru ko bumeze irya mbere buraboneye ijambo rya mbere bugira iki buraboneye ijya kabiri bugira iki kandi nubwo amahoro kandi bugira amahoro n'ubwineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza uretse genda icara urasoma ugenda wicara urasoma wicaye ngo ijambo rya mbere bwemera kugira iki kugirwa inama reka ndakubwira ni wabona umukristo umuvugabutumwa umuririmbyi adashobora kwemera kugirwa inama uzomenye ngo uwo nguwo ese ndavuga gute ubwenge ariko arakoresha buriko buramubuza kugirwa inama buba ari ubwenge bw'abadayimoni kuko ubwenge bw'Imana butera umuntu guca bugufi mu mutima ubwenge bw'Imana butera umuntu guca mu mutima we akazamenya umva umuhungu yitwa Dawidi ngo umunsi umwe yakoze agatendo kabi aragakora ngo amaze kugakora ngo umuhungu yitwa Natani uciriritse ngo araza aramubwira ati ariko muze hari amakuru yabaye muri uno muhano atameze ati hari umugabo w'umukire uteye ubwoba agira ibintu byose ngo arangije uwo mugabo ngo akaturana n'umukene wa nyuma ngo buracyagendererwa n'umushyitsi ngo buke ngo afata ngo uwo mugabo ngo yagira intama imwe ngo afata nyantama yari afite ngo aragenda ayigaburira umushyitsi Dawidi ngo akibyumva ngo arabira ngo arasanga ngo buze gute mu gihugu nyobora jewe habamo umuntu umeze nk'uyo ati Natani kubera yarazi ko ari we ngo aramubwira ngo ariko mwami wagize akariro gakena fere ukabanza ukumviriza reka gushuha ati ntibishoboka ashiraho n'ibihano yohereza uwo muntu aravuga ati twomubwira ngo ati reko ye wakwitonze itonde reka kwirugura abanza gucira urubanza umuntu utaramenya uwo ari we ati vuga amakuru ngumva ndakubwire nyakubaho ngo uwo muntu ni wewe ngo Imana yambwiye ngo yaguseguye abagore basobuja uko ari 10 ngo kandi iyo baba bake ngo iba yarakugabiye n'abandi ngo none niki cyatumye isuzugura ukaja ugufata mukawe warangiza ukica na uri ngo Dawidi acumva ayo makuru ngo akiyumva neza wumva abahungu bamaze kugira kunongosera mu mana ngo yagira akibikora yagira ngo biroro ngo akibyumva yumva amavara akoranye ngo aracika inkokora ngo aravunika ngo yikubita hasi abura imyaka ngo ahita atambagura imyambaro yari yambaye ngo se ibyo nakoze bwa bundi byababaje Imana ku rwego rungana guke tuvuge ngo amen abantu bafite ubwenge buva ku Mana bemera kugirwa inama nukuvuga ngo ikoza bavuze ati yewe wakoze iki si wagikoze ati namwe mwari mwakimenye mbabarira ariko abazagira ubwenge buva ku Mana uzugira uti yewe wakoze iki ngo ariko ninde yakugize maneko w'abantu ariko ngo mwagiye mutosora ngo biri mu maso yanyu
ngo aha wowe ntabikureba kubera verse kuko Bibiliya yuzuye n'ishamba iki nikibira kibamwo ama verse ashigikira umuntu wese munengege nkeziwe ariko wakwitonze umvira ariho verse yamaze abarundi hano muri Bibiliya ariko izo nzoga wagiye ngo mwebwe muzoza musoma Bibiliya ngo muhagarikire ku kantu gatoya ngo nimuzi ko Paulo yandikiye Timoteyo wakamubwira ngo kubw'intege nke zawe no kugwaragurika ngo uzuranywa duke ngo none mwebwe niki gituma muzidukurako umve uti yewe uti kuzambana niki wagiye uriya gusambana ngo none uzoja mu ijuru kurusha Salomo ngo yagira igihumbi umve nukuvuga ngo abantu basigaye bagenda barakize uturongo ku maverse biblique abagiriki abaremesha mu ntege nke zabo ariko abahanga bo mu ntege nke zabo bazabemera ngo narananiwe babo nimeshindwa papa imana umeshindwa mtoto igahita igufata ukuboko bandi ariko abandi bo bagira entre parenthèses mwagiye mumenye bibareba ninde yakunshinze tuvuge ngo ngo mwene ubwo bwenge buva mu ijuru ngo ijambo rya mbere buraboneye irigira kabiri ngo bumeze bute ngo nubw'amahoro ubugira gatatu ngo nubw'ineza ubugira kane ngo bwemera kugirwa inama ndashaka ngo wisuzume menya ugejeje ico gipimo ubwenge ugendana butuma wemera kugirwa inama ikorare ya none kikwereka ikorare ziyobowe n'abantu bazi Imana korare irimwe abakristo bazi Imana hari ibintu nyene ibintu byateye muri ino misi ese ubundi ikorare zija muri sortie mwitorero bafite igitaramo byagenze gute oya reka banarusabe umushumba ahubwo ikibazo nikibi nuko barusaba akababwira dufite gahunda barangiza ya gahunda bakayirengako bakagenda haraho nagiye mu ikorare igira abantu 40 pasteur arayibutsa ati yemwe dufite abashitsi twataramye twari kumwe na Janine dufite abashitsi twataramye natwe nimwe kandi twebwe ntibigeze batumye icyo gitaramo ngo yakora rimwe abantu 40 ihita icamwo igice cya 35 baragenda hasigara batanu ariko umve hasigara bangahe bati murege duhamagara ikorari ngo uje kuririmba bati batanu yemwe abandi bari bagiye ariko uwo mwuka ni mubi mwana uwo mwuka utuma abantu bababagararije baba mwitorero ni mubi vuga ngo ni mubi umwuka utuma abantu batumvira umwuka utuma abantu batubaha abashumba umwuka utuma umukorara tubaha pasiteri wiwe umwuka utuma umuyumbe atagandukira pasiteri wiwe ukamenya ngo uwo mwuka ni uw'abadayimoni si uwuva ku Mana kuko uwuva ku Mana ugirwa inama kandi urahanwa tuvuge ngo amen tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo amina akandi kajambo kanyuma kavuga ngo ariko zigira imbabazi yewe ma reka ndakubwira ikikwereka ko umuntu agira ubwenge bw'Imana pete yirengagiza icyo yacumuweko agira kwirengagiza icyo yacumuweko noneho rero twebwe reka ndabereka ikibazo dufite cy'abavuga butumwa muri no misi abavuga butumwa twihinduye aba espio twihinduye mwese yemwe novuga ngo iki twihinduye abantu nyene bagumbi ivyo ndiko ndavuga ugomba kuvyumva no kuvuga nkabanza nkamara imbaraga ivyo abandi bose bavuze kera kugira ngo bikunde wumve ivyo je ndiko ndavuga nimba ndiko ndavuga kumbabaza uwandi yari karavuga kukwizera uwo kukwizera nkabanza nkamumara imbaraga kugira ngo wumve ngo imbabazi ninde yabikubwiye ariko ye urigira umuntu ugasanga yigize ibyo ari karavuga niyo realite yiwe niko ari oya bene data reka mbabwire akariro kare na fe twende pole pole kuko
hari umuririmbyi wo muri uza abahungu bo muri uza baravuze bararirimbye niba baravuze ngo isi tugwaniramwo yagwane igibuga tugwaniramwo harimo nabandi bagize iki bagiciyemo uwundi mwanditsi nawe aravuga ngo yewe nguze ugenda buke buke ngo ntabwo urageraho satani adashobora gutera ibuye adashobora kurasa umwami ntabwo urahagera wewe uragenda nk'ukubwira ngo ibyawe byararangiye yoya igituma ibyawe uri kurashaka kubyemeza abantu ku mbaraga nuko atari iby'ukuri ntabwo bituma ubyumvisha abantu ku mbaraga barakureba wowe uri kurabivuga bakavuga ngo kabisa bime mubadirisha ibintu byaramubadirisha iki ariko noneho nubavuga twarangiza tugakona mu macere gatoya amen 1 2 1 2 1 2 1 ibi bintu biradusaba ngo uko bimeze tuvuge ngo ame kubera Nehemiya yigisha urukundo jewe nkama nshaka ndiko nigisha ku mbabazi nukuvuga ngo Nehemiya urukundo ndabanza ndarumara imbaraga ibyo Nehemiya yigisha kugira ngo jewe wumva iby'iwanje mpamye ukuri kwanje abariko wumva muka rega ndabubwira ukuri kwawe siko kuri ahubwo ikigaragaza ko ukuri kwawe ariko kuri nuko ibyo uvuga byagize transformation mu buzima bwawe. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo haleluya. Kumenya Imana rero bitandukanye no kumenya iby'Imana. Kumenya Imana bigaragariza mu kuntu umuntu yitwara. Umuntu yamenye Imana agira imyitwarire itandukanye n'uwamenye iby'Imana. Tuvuge ngo amena. Dufite umugabo iwacu nkunda kumutangaho akarorero. Yabaye umudokiteri akaba umudokiteri muri Luka, umudokiteri muri Matayo, dokiteri mu Baroma, nukuvuga yavuga ijambo kavuga ya ariko niwe yabaye uwa mbere wo gusapotinga abasaya ba mbere batemye umupanga mu Burundi. Niwe yabaye uwa mbere mu kubasapotinga ari none ndakubwiye ubwo budoktora bwa Matayo bwa Luka bwa Petero bwa Baroma budashobora guhindura ngo umenye ngo ibyo uri kurakora ni bibi. Ubwo oya ni doktora zimeze zite? Allo? Oya none bimaze iki? Uyu doktora kubera ko rero abantu badashaka kwemera guhindurwa n'ijambo ry'Imana, ahubwo bagashaka ngo ijambo ry'Imana riba muri bo barihinduza abandi, kandi bobo batemera ngo hagire irindi ribahindura. Kubera iki? Umuntu kugira ngo agaragare ko ari umuntu azimana, ijambo ry'Imana yemera kwigishwa n'abandi. Kuko umuntu atigishwa ese ubu wovuga ngo ntibagusengeye upasiteri hirya yeje ubu wohita uvuga ngo uzi ibintu birenze iki bitotuma uriya bishop akugira inama, bitotuma uwo mwene data akugira inama, bitotuma uwo umuntu akugira inama. Ugasanga umuntu ngo hari ibintu yamenye biri n'amahame yiwe ngo uko niko kuri kwanje agashaka nyene ngo we ntabwo man tuvuge ngo amen, twongere tuvuge ngo haleluya. Tuzamura icyubahiro cya data, amen. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, tuvuge ngo amena, haleluya. Abamenye Imana
bagira umwuka wa mbere wo guca bugufi mu mitima. Icyo nicyo cyambere kiranga umuntu ko yamenye Imana. Ubwibone ntibuba muri we. Kandi reka ndakubwira, ubwibone buza bugaragarira mu gihe umuntu avuga. Uzi ko hano umuyumbe yofata mikrofone hano, yafata mikrofone ukabona abantu bose bifashe mu maso. Kaki ibintu bakaza baza atari ko arafashe mikrofone turagowe none. Aravuga iki? Kubera iki? Baramaze kumenyera ko ari wo kudekona. Aruzo dekona kubera nta bwenge bw'Imana agira. Abantu ati turahumiwe noneho arongeye gufata mikrofone mana we. Kandi nawe agahangana nuko atogenda atayifashe. Niyova mu materaniro atayifashe botuma bamwica. Ariko reka ndakubwira, ni wazubona ufashe mikrofone ukabona abantu bifashe mu maso. Yewe uza wigenzure. Uza wigenzura uburyo babivuga. Nukuvuga ngo ivyo ubuvuga ntabwo biza bifasha abantu. Zamurcho cha data. Tuvuge ngo amen. Haleluya! Maze kumenya uwondi we mwami Mana. Hayisemwo haba kumanywa nijoro. Mbabazi Amen. Naringiye kuvuga ukantu none ndakaretse kubera nyene kavugiwe hano ku gatuti. Ariko ndakaretse. Mugabo reka mbabwire ni kuri kwa Yesu. Niwumva uvuze ngo he haleluya ukabona ukumva abantu ngo we keba. Ibyo wakoze biza nibidatunganye neza bana. Kongera kandi tuzamuri tura cha Yesu we. Haleluya! Ubwenge buva ku Mana. Butera umuntu kwigenzura, butera umuntu kwisuzuma, butera umuntu kwishira ku munzane akazamenya ngo ndiko ndabigendamwo gute. Ubwenge buva ku Mana butera umuntu kwishira ku munzane akavuga ngo nabigenje gute Mana we. Akubwenge buva ku Mana ye ni byiza. Ubwenge buva ku Mana ikigwereka ko umuntu abugendana no mu gihe ari mu ntambara, mu gihe ahuye n'ikigeragezo runaka, afite uko abyitwaramwo mu buryo agisohokamwo amahoro atawe gitsitaje, ahubwo we kigatuma kimubera ikigeragezo ariko wakagisohokamwo amahoro. Mugabo bwenge ubwenge ku Mana. Umuhungu yitwa Yosefu, tuvuge ngo amen. Mu bahungu bagize ibigeragezo ni Yosefu. Yosefu gucya ariko yagize ibigeragezo. Yavuze iby'Imana yamubwiye, bene so bati wasaza. Se na nyina ati wapi. Avuga amakuru y'inka zimiri izindi nka zimiri izindi nka ati wapi. Yesu uravuga amakuru y'inka zimiri izindi nka. Wewe nta nisoni. Uwo muhungu n'umusaza aragenda ngo kugera naho ajya muri gereza. Aho narishatse kuvuga n'umunsi ataragira muri gereza agera kwa Potifari. Ngo muka Potifari aramwitegereza. Ngo areba ukuntu arakajene keza. Areba ukuntu aragahungu keza. Aravuga ati sha basi aho Potifari yabereye mu ishamba ntakimubona ndonse uwo duhorana. Kumbe ntiyamenya ko yahuye n'umuhungu azi Imana. Amubwira ijambo. Akimupanga akimutereta amubwira ijambo ariko mama mabuja ndanda kubwira ikintu kimwe. Uru rugo ndarugeramo. Narugizemo ikiganza cyiza. Databuja yanyeguriye ibyo mu rugo byose, mu byo muri runo rugo ni je ubigera, ni je ubikontorora, nta wundi muntu uri nyuma yanjye. Ikintu cyonyene yanyimye, yandahiye, oya atampaye kodroa ni wewe. None rero sinohemukira databuja. Nakurahiye abahungu benshi barimo hano. Kege yo banga ba Yosefu. Nakurahiye rero ngo basi ndasubijwe. Bahita bangwa sani kabisa ya mawe.
namwarija Potifari atari hari ndahiriwe. Ariko reka ndakubwira, macho ya Bwana yaona pote, bijya uvuga bibe conforme n'ibyo ukora. Na yahandi macho ya Bwana yaona ngo aramufata. Ariko Yosefu ngo aravuga ngo yewe ngo aramufata kugera amufatana n'umwambaro ngo umutamana Yosefu aravuga ati ni hahandi nobura nsigara nambaye ubusa hako nambara ubusa imbere ya mabuja ngo databuja azomenye ngo namuciye inyuma. Uzi jambo Yosefu yarenganye yaryasinze abandi bantu riba muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 ngo abagabo ngo n'abagabo ngo bagenda babundabunda basesera ngo basesera mu ngo ngo basanga abagore b'ibipfamutima ngo nabo batagira. Yosefu arabati jewe sindi umuhungu wo gusesera sinosesera hejuru ya mabuja. Arahagarara arahamya Imana. Arangije ngo bamushyira muri gereza. Ageze muri gereza Imana ishikaye iramuhamya. Ishikaye igira iki? Iramuhamya. Iravuga ngo sha ibintu wankoreye nande ndaguhamya. Yinjiye gereza uwo munsi niwo munsi yabaye kapita general. Kandi hari abanse bamaze yigi ahita aronka amahirwe yo kuzarasohoka atembera hanze nta kibazo afise. Ngo aratinda rabayo kugera igihe Imana imwibukiye. Mureke mbabwire, iyo umuntu yamenye Imana ahamya Imana no mu kigeragezo gihambaye agahagarara ashize amanga. Gushira amanga muracumva? Ashize ubwoba kubera iki? Mureke mbabwire ikintu kimwe. Ajambo naringiye kuvuga ariko reka ndarivuke. Ni umuntu akubwiye ngo ntajwi rinyagiriza mu mutima uzomenye ngo ryaramurembeje ryaramwishe. Ni wumva umuntu amubwiye ati yewe wareze ngo ibintu ntajwi rinyagiriza mu mutima uzomenye ngo ryajwi ryaramurembeje ahubwo yararigararije. Niho to defense nukuvu subiremwo numvize mutabyumvise neza. Umuntu ukamubwira ikintu ujya kumugira inama avuga ngo jewe ivyo nkora ntajwi rinyagiriza ikibi mu mutima uzomenye ngo uwo muntu yararembye ijwi ryaramwishe na buriya ahubwo ari muri koma wo gutegwa serumu nka 3 ari uwo kugaruka ari muri koma. Kubera iki? Abandi bantu ntabwo baza bakubwira ngo ntajwi ribagira mu mutima, azabubwira atari ko se ibyo nakoze mumbwira bimeze bite nibi si wewe se nukuri ntabwo nakoze ibyo bintu nabyo nzi pe habyuzi. Dore message ngiye yanditswe nande genda mu mubaza haya makuru ntayo nzi. Ariko umuntu wamusimbira kwagira ukimubwira akaba aravuga ngo ntajwi rinyagiriza mu mutima ukamenya ngo yarapfuye. Sabwe sa hari uko navuze mwumvise babyumvise ariko ngiye kurisubiramo kubera ko reka mbabwiye kugira ikintu cyitwa zamiri safi mu muntu. Zamiri safi mu muntu isobanura iki? Isobanura ko umuntu ahagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana apana ku kuri kwiwe. Haleluya! Tuongelegane tuvuge ngo haleluya! Ariko ijambo ryantangaje ngo abagabo b'ibipfu ngo basesera ngo mu ngo z'abagore batagira iki. Ese namwe mwararisoma? Erega nagira ryanditse mu Kirundi ngo baza basesera bakaza bahengera nijoro bakagenda gwihicwa cerere bomboka. Uromboka mu ngo z'abandi urashaka iki? Hari umunsi umutego uzogufata. Nukuri kwa Yesu nza muromboka murashaka iki mu ngo z'abandi? Murashaka iki mu ngo z'abandi? Murashaka iki ku bakobwa b'abandi? Murabashaka he? Nuko nyine hano atabahari nibo narimbwiye. Imana ishimwe ko atabahari.
iyo abari bahari niwe narimbwiye se nk'umunsi umuhungu yo gufatira ku mugore wiwe ariko yo gusirimbira ku mutwe ariko yo gutaruka ku mana ariko wobuhumiwe ariko mwobonana uzoza uromboka tu womboka uzuromboka tu kumenya Imana no kumenya iby'Imana ikigwereka umuntu yamenye iby'Imana ntabwo bimubuza gukora icyaha iby'Imana ntibibuza umuntu gukora icyaha ariko kumenya Imana bitesha umuntu gukora icyaha ariko kumenya iby'Imana ntabwo byigira bibuza umuntu gukora icyaha ngiye gusozereza ku ijambo ritoya ijambo rivuga ngo ubwoba ni ikigeragezo ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu atazi Imana nta muntu uzi Imana uzigendana ubwoba umuntu yamenye Imana azagendana ubwoba hari igihe ba Petero Kampala bari barapfuye n'ubwoba bakaza baja gusura abantu icyo gihe niba umwuka wari warabatewe umeze gute bakaza bagendana uducupa ze namwe umwuka wabagezeho kugira ngo nibagera ahantu babazimanire bababwire ngo twaje twizaniye amazi ariko impamvu yo kugendana aya mazi boga mutupu yo kugera ngo barashira mureka ndabwira woza naho unyuze bokandagira bakagufata nubundi reka ndakubwira ntabwo kutanywa aya mazi bakuzimaniye ariko kukurinze urinzwe n'imbabazi z'Imana reka ndakubwire ngo nukuri n'uyu munsi ntabwo uriho mubanitse ngazubona baragiye bose n'uducupa udafite akajisi kabe abayitegereze ariko ubwo bwamaze abahungu bazobaho reka ndakubwire ikirango kiranga umuyumbe yamaze kunongozera Kristo azahura n'amapepo kugihe yakandagiramo akazavuga ngo sawa sawa kabisa mama aruko wagize reka nkubwiye arabahungu babiri ba i Burundi mugatu ku muntu umwe aje nyene aba pasiteri babiri kujya basurana baja gusurana barangije akaba hari umugore yabiteguriye vuga ngo yari yabiteguriye arabitegurira neza aravuga ngo none niba yari yazanye sinzi agira ibintu udutendo twiwe ngo twinshara dukora arangije abandi banyura handi bajya umutsima bagere warangije arabatega mu nzira atiye uzi ukuntu ari nkeneye ko muza kunsengera umwe ngo areba mugenzi ariko urukundo rwa naka rumeze yewe baraya oya nukuri rwose nimugena nukuri kw'Imana imwumva ngaha mutansengeye ukuntu narinda bakeneye ukuntu nabashaka atari ko reka tuje kumusengera baragenda bahageze ngo ntimwosenga mutariye abanza kubaha kuri hurure mu Gatumba ni hurure Bujumbura ni hurure abahurure ikaranze n'udusamaki twiza araba ngo bagikora guca neza aterewe twari twanyuze ahantu ni nkuko hari ukuntu twari twagize twariye ngo ya nubundi ngo ari ukurya mwariye ngo nimushake murye uvuze gute umwabwira mugenzi ngo avuze gute ngo aravuze ngo no kurya ngo twariye nidushake turye ubundi ati kunjashe kunja amaboko turye nubundi twatami barabukase abahungu barabukase ubugari barabukase barafyeta n'isahani barakomba bati mama ni wajaka ko turya ati nicyo nashaka atumbira rero tuguhitangazo mama Bibiliya iravuga ngo tuzojya n'ibyica ariko naco bizadutwara ubwo hari wabiteguye turariye tuzongerejo no ku cyumweru uzotubona nawe ati nzorabe ko mugera kuwa Mungu nzorabe ati sawa bugeye kuwa mbere mwari mazinutse muri nibatura pasiteri muri nibatura umwana arongoye uwundi arabwirije uwundi mugore anyuze kwa mwarimu yemwe aho kwa mwarimu yaramutse amahoro ateyeko ati yabyutse yagiye muri burakeye yagiye muri burakeye abaranyuze yinjije kwa pasiteri yemwe abo kwa pasiteri mwaramutse amahoro ati yego twabyutse pasiteri nawe nyene arakomeye ngo wari umukeneye ngo genda umurabe yagiye muri burakeye twebwe niba turi bayita burakeye ngo yagiye muri burakeye
umugore ati ndareba amakuru urake kuwa kabiri niba turi bayongema kuwa kane bagiye mu materaniro kuwa gatanu kuwa gatandatu umugore aratekera arahunga aravuga ati namenye ko nahuye n'abarozi rega mbabwire tuza abantu imitego rega nkubwire ariko yemwe ariko Mana icyo ngukundira Imana izi tuzigama ikatubera amaso aho twategewe ukazuhanyura ikaza ukahanyura yahakorofye ukahanyura umuhungu n'abari abahungu niba bataye mu muriro bagasanga Yesu yageze gutarama mu muriro yawuzimije kera burya yamaze ibihuru byinshi wariye Petero we yagiye arabidezinfecta abikuramo desinfection zamugenda muhagaze mufite umutima mu mutima reka mbabwire ikintu kizoguhagarika umutima uzohagarika umutima n'icyaha wakoze ku Mana cyonyene naye ibintu ntugahagarika umutima n'inkozi z'ibiri buze gute inkozi z'ibindi zo guhagarika umutima gute Yungu cyitwa Gehazi ngo cyarabyutse mu gitondo umunsi umwe ngo bamuteye arumva bari bamenyereye gutera Bisirayeli bamaze kugira ngo Gehazi ngo kibyutse gucya mu gitondo gucya hajya umuboyi gababoyi bagomba kubyuka kare akibyutse gisa yo mukireze kibona pembeni na pembeni ya mahati yo kiragenda ati muze aho twabereye birarangiye Geha niki Geha ubayika turapfuye aho hanze noneho n'amabatayo sino kubwira uko bangana ariko Geha nza nkubwira gusenga ukananirwa gusenga nakubwira kwiyiriza ntiwiyiriza Gehazi we uzogenda ugira ubwoba bw'ibinyoma n'ibintu Geha Elisa aravuga ngo man ngo wahumuye amaso gusa Gehazi gihumura amaso ikigipfu kirebe imbabazi zima kirebe ukuntu Imana iturinde ngo gihumuye amaso gucya kirama ngo yora ngo mze ngo kweli basandika ndababwira ngo muze mugenda muhagaze mwemye ariko kandi ntakizonera isoni shiti ibyaha byanje zanyanira tagusa uwo mu gihe abandi bakubwira ngo ibyaha nuko ariko kirazira kunywa ibyaha nk'amazi ntabwo ibyaha ari ajya amazi afutse ibyaha ni ikintu cyo gutinya kize kigukoza isoni ariko ahandi hose ni wahurana naka ariko ubundi Petero ngamvuge mbaze kino kintu abantu tuzadutinya abantu bafite ibihuru sinza mbona mushamburiya abantu bagashamburiya bagasanga bafite tugufa twahishizemo intuze twahizemwe bariye mu masombe twakawutse kera ariko Mana si umuntu arinda agenda nagakoko kakawutse kera ubwo yorinda gutera ubwoba guteye akagufa katakigira ko n'inyama ubundi ariko Mana we gute kakumye katagira no muhito nta munofu naki akaza kagendana ariko je ndabagiriye inama muzoshake muze muratubarekera tubavunagure nubundi azokagwa ku munsi umwe kamucumite nta sinzi icyo mwirirwa murabashaka ariko ikibazo ni kimwe ese murabahiga hiki ngo pastor murabizi ngo noneho injangwa zaraye hano aho none umuntu yemeye kwihindura injangwa agutera ubwo ariko namwe ngo imbwa zaraye ziramoga ngo none wagira ziririmbe nk'abantu ariko yemwe ngo ipuzi kutamenya Yesu kutamenya Imana gutera kugendana imitima ihagaze imbere y'ibitagira imbaraga kutamenya Imana gutera guhorana umutima udahagaze ku Mana kubera ko abantu ntibagera kumenya Imana
Gehazi akibabona ngo Elisa ngo barasohotse ngo abonye ngo fashe umugabo w'ingabo ngo arabana ati bose mufatana amaboko mukurikirana ingabo aravuga ati ngo yabwiye Imana ngo banze ubashiremwe akantu babanze babe bantuze bahume bose babe bandarandagaza ngo hanyuma mu nkurikire ngo baramukurikira ni Samariya ngo ba abagwa kubiseho ngo ageze arafata Imana ongera ubahumure wagiyagera abasirikare ata aho badukoreka tubice Gehazi muri ya Elisa ati muri ica abantu mutafashe nabo mwafatiye ku rugamba aho mubica nta nisoni ahubwo mubagaburire atari ko yemwe Elisa turamugira dute umva abantu bamenye Imana nitworo nkuko tubabwira tubitiye mwebwe ni mubagaburire ngo wafashe amacapati barabahereye hanyuma Elisa arababwira ati yemwe musubire iyo mwazananye mubwire umwami yabatumye mumubwire ngo inzira yabatumye si nyabagendwa ngo inzira si ntimukagaruke ngo baba barashoreye abasirikare b'abakapore ariko tubareke tubice Elisa ati muramenye mwe abo mwafashe abafashwe n'Imana yabafatiye ku rugamba ati no bagezeyo ngo babwire umwami raporo umwami ati yemwe ngo ndarungika abandi umwe ati muburungika sindimo abona ati sindimo urungika abandi batagiye atariko mwahuye niki muduha ubuhamya bw'ibyo mwahuye nabyo bati twe twafashwe amateka bakatugaburira tukaza duhaze atanu uwo bahaye bakozeho kumu niba bari abantu umva arabo gukurikira reka mbabwire bene data muze mugendana mu mitima kutagira ubwoba ariko mugendane kugira urukundo rwo kwizera Imana. Paulo arandika aravuga ngo maze kumenya urukundo mukunda Imana ukwizera mugira n'urukundo mukunda bera b'Imana nahisemo kubasengera kugira ngo Imana ibongerera umwuka wiki no guhishurirwa ngo bitume muyimenya. Reka ndakubwira ndabifurije kumenya Imana bundi bushasha tuvuge ngo amen. Ndakubwire ntubona hano ubona ko abantu bazabibaza je ntari kintu kimwe reka mvuga kano nsoza abantu bazabibaza ngo badapagashije bopfa niko mwe mudapagashije abantu ngo bopfa amuntu n'umunsi w'amateraniro akaja gupagasa ngo yopfa. Reka mbabaza ikintu kimwe guma mu rugo mwese ntiyabagezeho mwahambye bangahe oya ndabaza muri guma mu rugo mwahambye ahubwo niho abantu bavyibushe cyane niho abantu bavyibushe none bari bafite yangana iki kuri MPS leta ya Kenya yaboherereza ngahe oya yarabasapotinze none ntimwabayeho uzugira ngo zijya protector rero ujana nizo zigutunze ko hari giho zikorera n'icyumweru utadandaje nimwe uwundi muzi ukazijana warenga imbere bagahita bazikorera zose mwagiye mumenya ngo byose kwaba gupagasa kugira ngo uronke ariko ubundi ninde muba mwasezeranye muba mubirangura mwasezeranye nani hari muba mwasezeranye wabyikoreye ukaza gutarama ukareba kutazoba ntuzopfa zufata gahunda z'amateraniro uzikurikirane ntacu uzoba ahubwo uzobona umugisha ariko ubwoba bwaratekeye abantu nuko kobwa birwa batera ubwoba babasambanya hobyo ngo babahakaze wagiye witonda tuvuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane ndabifurije kumenya Imana mu izina rya Yesu tuvuge ngo amen. Icyo ndabifurije kirenze ntimuyimenye ku munwa ariko muyimenye mu bikorwa tuvuge ngo amen. Kuko ku munwa abantu barayizi ku munwa abantu barayiririmba mushumba we ariko mu bikorwa niho bitari. Bwira abayumbu uyoboye ngo mureke tumenye Imana mu bikorwa gukubera ko sojereje mbabwira ngo muri Bibiliya nta muntu numwe yanditswe ngo yarasirimbye nta wanditswe muri Bibiliya ngo yarasenze. Hari uwo mwasomye hari mwasomye muri za ntwari zo kwizera 11 hari uwo mwumvise ngo baramwanditse uko yasenze hari uwo mwumvise ngo baramwanditse uko yagize kireka ndakubwira matendo buri muntu wese baza bamwandika kubyo yakoze maze kumenya Imana
bagiye baza bakora ngo naka Yefute abashizemo iyaza gusezeranira Imana naze gutanga uriya mukobwa uyu munsi ntabarimwo hariya ni ukuvuga ngo mugwize gukora kurusha kuvuga mugwize gukora kurusha kuririmba mugwize gukora kurusha kubibamo kuko gukora niko gufise imbaraga kurenza kuvuga Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi Imana yo mwijuru ibagirire neza amen